Sanibonani, ngiyabingelela umngoni umthando wabandoda engazalwa indoda kwasiphanda indoda kwasikhona. Ngiyabingelela kakhulu bathandi bohlelo lakwaMngoni TV. Ngiyacela ukusho ukuthi kubalekile ukuzisukumela uma uwumuntu, kubalekile futhi ukuzilungisa uma uwumuntu, kubalekile ukuthi ikusasa lakho uzakhele wena, ungafuni ukuthi ikusasa lakho lonakale unawamandla okuthi usengalikhanda likhandeke futhi usengalilungisa lilungiseke. Into esizayo kakhulu empilweni zethu thina njengabantu ukuzama. Mubi umuntu ophila impilo yanamhlanje ongafuni ukuzama ukuthi ikusasa lakhe libe njani, libe lihle. Ngalawo magama ngiqonda ukusho ukuthi ikhona indlela ukuthi-ke mawuzama kungayeki phambili, kuthola ukuthi kwaboshwa izinto zakho zaphinde futhi zavalwa izinto zakho. Kuhambe kube ukuthi ukusebenza kwakho akuphumeleli akuyiphambili. Kokunye uthola ukuthi umsebenzi wona qobo lwawo awukho nje, awukwazi ukuthi uwuthole. Bese-ke ikusasa lakho lifa. Kokunye lingafi ngoba libulawa ukuthi umsebenzi ayikho, kodwa libulawa ukuthi kuney'sekelo ezimbi zomndeni la uzalwa khona. Kuney'sekelo ezingalungile zasekhaya la okhuliswe khona. Kokunye uthola ukuthi usembangweni wezidalwa, uyabangwa abakomalume, uyabangwa abakini. Bese lento ihlangana yakhe ukuthi kube nomgoqo ovimbile empilweni yakho. So ngizothi-ke namhlanje kubantu ababuka le video nabantu abalalele, ukuzama kuyinto ebalulekile futhi ukuzama ikhona okunemiphumela emihle. La ekuzameni kunemithi ebizwayo ngokuthi umpumelelo, ebizwa ngokuthi inhlanhla emhlophe. Sho le mithi le iyakwazi ukuthi-ke umuntu imlungisele inhlanhla yakhe, iyakwazi ukuthi umuntu ukumenza abe nayo impumelelo. Njengami-ke njengoba ngila ngikhuluma nawe, uma kukuthi into zakho ayifiki la othanda khona noma azenzeki ngendlela ofuna ngayo, kunezinkinga, ungakwazi ukuthola la makhambi kuthiwa inhlanhla emhlophe nempumelelo. Inhlanhla yakho ikwazi ukuqhubeka iye phambili, ingangcoliseki, iwasheke. Kuphinde kuzoba ukuthi-ke uma uzama kodwa imizamo yakho ayibe nayo impumelelo. Futhi-ke ngikhuluma ngokuthi nje impumelelo nenhlanhla emhlophe izona zinto engikhuluma ngazo namhlanje ey'kwazi ukusiza umuntu ngampela oxakekile. Bese ngiyagcizelela ukuthi eGoli ngizobe ngitholakala u-August 4 and 5. U-August umhlaka 4 nomhlaka 5 kube kuLesihlanu ngoMgqibelo, insuku ezimbili kuphela ngizobe ngisebenzela eGoli endaweni yami Orlando West Extension, Mampolo Street. Ngizobe ngisebenzela lapho. Ngiyacela wonke umuntu ongafisi ukuthi sidibane khona akwazi ukuthola ukusizakala, akwazi ukuncedeka, engayisebenzisa-ke leli thuba lokubonana ngomhlaka 4 and 5. Bese kuba zinamba lezi ezingaphansi okufonwa ngazo mawuza noma udinga ama-direction. Ezinye iy'nsuku ngisebenzela eThekwini, eNanda, eMawoti, ila ngisebenzela khona zonke iy'nsuku zikaThixo. Kodwa isonto lokuqala evikini angilenzi iphutha, ngiba seGoli. Ngiyacela wonke umuntu ofisayo ukuthi sihlangane eGoli asondele mhlaka 4 and 5 August. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise nisabukele le video. Amen.